Sarumal Faliho Ami ha programa editorial. Kung isang baybay programa editorial, ang isa po sa ikonaba kontinudo si publikasyon editorial iha Jornal Estel edisyon kwarta lorong buwan Resyon 5 bulan Oktubre tinadrihon ruar buwan Resyon 3 namos informasyong nabi jurnalista Estel Recolya no publiko na iha Jornal Estel edisyon Ohimian. Dia kualuk sila iha editorial Jornal Estel edisyon Ohimian walia ponaba polisi mehi arte marciais sai kolaborador bapas yaitu hatene koyan conteúdo si editorial idane marca una presença di studio STL TV editor jornal STL Germano Souza lorong dia bom dia ba belum praba bom dia mas ba manino STL TV nunai mas ba bom dia mas ba leitores jornal Suara Timor Leste be maka tanto ya railarang mas radio. Oke deh, iha editorial Jornal STL Ohimian kuliah ponaba polisi mehi arte marciais sai kolaborador bapas conteúdo si editorial Maisa. Ya, halaman conteúdo idane atu hatete ba público ka atu informa ba público ka tat kuliah ponaba polisi mehi arte marciais sai kolaborador bapas. Idane atu responde ba asam ni be maka lala bukan lau iha territorio Timor Leste mabara tanto individu tanto organisasi barak maka sempre kuliah ka dulu kata problema lebe maka acontece ya raido beni dane barak lemak asal sirne ma diskonfia kata mai usi grupo arte marciais tamane maka sempre acontece una problema romi fati Roma sempre buat nebe at foto ahli maka kuliah maka temi arte marciais mabi ita laten kata arte marciais ni ita hare usi parte nebe entam atau responde ka bak stam ni maka institusi polisi nasional Timor Leste no dari institusi nebe maka segurança nesang kar segurança ya raido ini iha hanoi ida ka iha hanoi ida atau isa maka buka alternativa konaba resolve caso resolve problema si nebe maka acontece ya Timor larang iha bairro larang sempre acontece lili ya tempo evento botruma tanto elisang ne sama sawara dadang kita sore elisang suku nebe maka sei halal iha dia 28 agora ya elisang suku ya territorio Timor larang tona halal elisang suku. Kami baidane acontecemos agora badang nessa realidade não acontece problema e fati sempre desconfia para arte marciais então atau insan nakabele hadiah buat ni para atau halakan desconfiança sirne atau hadiah dia tulitan maka lihusi institusi PNTL iha hanui da kata atau insan buka para buka kolaborasi arte marciais nian hal parte segurança institusi segurança tanto defesa como segurança pode assegura paz ka segurança e radoba ini tamne maka ene ita foto titul kona ba polisi ni arte marciais sai kolaborador ba paz ini atu ateten ba público kata polisi ni hanoi ida bawai atau insya para serviço hamutu ko tanto arte marciais todo tanto arte ritual arte marciais atau buka serviço hamutu ko dikria paz stabilidade ya raido beni dene tamne maka ano yang kata itu ya tempo dene bawai ita hot bele hein tanto comunidade hot bele hein para mehi ni be maka mausi institusi polisi bela realiza atau ne bela minimiza bela halakun confronto ni be maka iharai dodo idane maka importante ne moso o isa para anen kata problema sini acontece ita bele hare hali dia nian motivo hare dia nian causa ne con masaida idane hafal bele ita bele dumba grupo balo tambah seitalah hareba ni causa hone maka itu dua arbitros to tempo ida to ikus mai problema ne seida susah para resolve maybe aku espera kata ko plano de ma polisi nasional Timor Leste institusi polisi nasional Timor Leste muda institusi segurança ida iya on hanu ida kata i si ha mehi
atau serviço abuto para arte marciais sai atau menevo arte marciais sai hanesan colaborador bapas no ba instabilidade era ido de real. E vamos a mensagem Hanesan título editorialnya kata polisi mehi arte marciais sai colaborador bapas. E bahare kata so editor mos menciona kata quase finalizamos acontece suai que Será dia arte marciais na kali saya editor ne hareba questão segurança. Hal idane ita se halai buat questão desconfiança tambah buat sini tu se persija liusi prosesu investigação. Baira kana ita se jau liusi prosesu investigação ida mak individual ida wah ini ya tete kata ne mau arte marciais. Hal idane lalos. Nah idane ita bele dia ita oisa ita bele se karek se individu ida maka kuali apa nama ida grup arte marciais asal si grup arte arte marciais A atau B ini ida salah tambah sido beli si proses investigasi ida ita turi dia fati ita donde ida mah ida belemos itu lorong ida belemos grup sirne bele kondena vali ita tamane maka cualquier individu sede maka kan kuali buat sirne persijamos hare i persijamos rona quando autoridade segurança sira numas autoridades halo na identificação ni caso ni entrega na ba parte justiça e halo processo justiça ni lara nemos sida bele itu indica bahwa itu kata idane mau si grupo A B bayar te he to na iya proseso justiça pan iya ana decisão ikus parte tribunal te kata los ini idane mau si asal idane mau si grupo A B foi individu nebe bele dia oh idane los mas agora daba itulah bele atu duliman ba ma ida atu duliman ba grupo ida kata idane mau si asal sini mau si grupo A grupo B ane idane lalos oriat. Oke, dia kita maka conteúdo si editorial edisang ohingnya lebih kuliah pon apa polisi mehi arte marciais sai colaborador bapas. Yana mensagem ba indivíduo sira que pertence ba arte marciais atau sai lain da segurança e edisang agora dará maka cria estabilidade relaran. Ida dia vai ter que hatudo atitude ka comportamento lebih dia que você hado me paz na estabilidade. Dia kalau sudah terima continua ba informação lebih jornal STL publica. E hanesan bebem jornal STL ya página Salores Rua hanya rubrika oi. Ita haku iha página dahulunya o hanya ba primeira informação maka horta acusa governo abandona agricultura. Firmai Raioasims instrumento líder hatur malu. Ida tang maka Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura prevê R1,5 para ensino superior. Pertamai Parlamento exige operador hadia rede telecomunicação e datang maka oportunidade de serviço e Timor Mihis no ikusliu aplicante rimun rua atus 5 tolulu submete vaga FFDTL. Dia kusi informação herat mai informação lebih saya apply na página STL dahulunya maka horta acusa governo abandona agricultura. Deta pasan kepada sama STL foto titul ide saya apply na página dahulu. Lihat, hal ini informasi internet, foto atau beli atau foto informasi internet melawas informasi lawas mayusi ma qualquer rumah mana be mayusi se fistal. Presiden da Republik Zara Mesor kama ka foto questão dene foto problem ini saya hanesan preocupação nebe maka usi se fistal nian tambah idane kata Hatu kata Presidente da República ihane nias senti preocupativos governo kalau governo bede qualquer governo deve mede hukum quando toma de tem hukum sempre mosu problema para lili para agricultor também o Presidente da República kata Timor Leste com ana halupina ruang resina e mais cada tinha governo sempre gasta rosang pemerintahan yang bot miliar ministeri sirselo maibe halu antia hare panaba questão setor agricultornya namanya maka Presiden da Republika kata precisa para atenção ba
agricultor, tambah setor agricultor, tambah agricultor importante. Atau mune bele responde ba necessidade komunian liliu kon aba parte produto aihan hanesan force tambah durante ni hanesan ini presiden da republik da kata tambah tina rono de tim resultuan mai be se depende importação force ai dene maka mai hanoi ga questão dene be maka hatos presiden da republik ne questão ne be maka dia TBC questão ne be maka fundamental atau formalnya ba governo non governo gane ne be maka warga da lidera rusi primeiro ministro Carla Sanana Guzmão bele Rona mos li rusi ministério agricultura bara Rona mos preocupação ne be mai rusi presidente da república atau ne tamos atenção ba setor agricultor liliu ajudamos subsídio para agricultor sir atau ne bela agricultor sir bele bele produs aihan lokalnya kita labela kata labela nesan ministro agricultura kata gobierno halutia irwasan balon ema haluntos natar sidop iha ne idane tenge hare halu dia lius pesquisa saída maka diangkat ema haltos natar laya sekarang ema haltos natar laya ini yang tos natar timur larane abonon barat tamne maka nudar kunai sira precisamos area Pakistan sirne precisamos Roma nason sef governo ni anoi asebi escudo sef estado ni anoi ikon aba o insama ka atu desenvolve dia tritan sektor agrikultur ya raido bedene tambah itu kuantina romulon nabe karatina osang gastos barat ministerio siluk barat provincia tambah saya itu lakoi tahu atensan ba agrikultur atau ne para ajuda agrikultur siluk boleh asa produsen lara ini memang kita lapele karatina depende de ba independensia de ba produto ba mayo sirailiu pano produto mayo sirailiu maka ni konsekuensi an sawar bang itasuru bahira ia emerai ne ba kando fosforin sana entau ita idene impacto na timor entau timor ita dunga lutung sain ita de idene ba sala ine masuk sala maybe ita haluan tia kata ita iane sempre boleh kan Timor Leste nen rai Timor Leste secara geografismente kata Timor Leste ne nação agricultura mai ver realidade de mana acontece tau hilor natar barak si abandona tos barak si abandona i dalam mamos agricultor si produstia produto rai clara la belle fan la bella folin tambah lai mekanisme dan bena ka usul parte governo atau organiza organiza para acumula resultado produto lokal sino maka agricultor sira produs atau ne bele atrai agricultor sira bele ia vontade atau mantém halotos nata tambah questão durante ne agricultor sira sempre halotos nata halotos batar mai hari mai maybe lai media sosa debe awan kalau kata ia anu ini be manusi safe estado bele famas governo dan ini lah di Ministerio Agricultura tawate sama produto ba parte sektor agricultura atau ini bahwa famas agricultor sira bele ia vontade bele ia anu atau idigan fila baniang fatin o di halotos natar para bahwa bele sama maka sektor agrikultur ini produsen agrikultur yang railarannya beli foli yang raido ini biar ini masih yang rail. Oke biar los ini katakan ini si presiden Jordania los gubernur bola barat apa bola agrikultur ini tapi tadi osar barat pakar di warai liur tambah esa sudah dari sini di harga kita di tos Timor Leste di tos warai liur. Oke, di akhir formeta continua bakal sudah ruangnya rubrika politika na lei. Herba primeira informação maka embaixador designado na Rua Simo Pose. Firma em boletim votos lá a fotografia no Icusliu nomeia comissário BAC decisão em parlamento.
Hemos informação toda a informação na website hotline maka embaixador designado na rua Simo Pose. Conteúdo essa informação não é Ya conteúdo essa informação ini atau haturu ba publiko kata atau insya kami tinggi tentang relasi Republik Demokratik de Timor Leste relasi bilateral nasan sila maka ya lorong irak liba Presiden de la República José Ramos Horta propose ba embaixador designado na rua iha Palacio Presidente Bairo Pipe ini ba maka embaixador na rua ni ba maka simo pose maka iha nasang embaixador designado na rua Rusi ida ba Republik Popular Cina no ida sili ba Filipina maka embaixador na rua ni maka ida Marciano Octavio Garcia da Silva muda embaixador Republik Demokratik Timor Leste ni maka ba Filipina ida sili maka Lorasa da Silva Horta muda embaixador extraordinario potensial da Republik Demokratik ba Republik Popular Cina dan maka embaixador Nairone embaixador Nairone Simo Pose atau insa para coloca iha nasaurone wodi hamiti litan relasi bilateral entre nação Timor Leste nação dua ni maka itat mention ni maka Filipina Republik Popular Cina atau ini kita espera kata embaixador von Airuan ini bele iha sinero ni mandato ni bema durante tina antoro ni lara iha rai ya Cina ya Filipina ita garantia kata bele halal politik diplomasi ni bema ka klea atau ini lorimos ia sini mandato bele lorimos beneficio dia kuma mai Timor Leste atau insan panaba relasi bilateral entre Raito Lune tanto Filipina Cina Timor Leste. Oke, dito naman kay informação na página politika lainnya. Pero may continua pa página tulu niya rubrika Cidade Nova Colini. Ano informação hat? Primeiro maka Pentel Cobalima segura na suspeito o horroi. Pero may tribunal julga caso baling feto bako feto phone. No idatang maka NIC apoio AS Pentel no tirmai bako bebek fen NP ameaça lain cadeia dinamida. Ini informação hat, informação na desa headline maka Pentel Cobalima assegurou na suspeito o horroi. Conteúdo dessa informação não é isso? E conteúdo ini atau informa para público kata ia relasi susi acontecimento caso homicídio no que acontece Cobalima município Cobalima foi em Lalais deve maka resulta jovem ida Panara Rui Amaral Lopes la convida ia sabut liba ia niba ia aldeia Sabahur Sukun Modena posto administrativo Tilomar município Cobalima ia sábado ia dia 1 outubro sábado de 21 outubro foi lá também maka depois do acontecimento ini Polisi Nasional Timor Leste Liusi Komando Polisi Nasional Municipio Cobalima halal orden lei buka insa maka asegura insa maka buka hetan autor ketua autor tamane maka lius esforço ne bem aqui idene hansang informa husi comandante PNTL municipio Cobalima superintendente polisi Calisto Gonzaga kata lius esforço ne bem maka comando polisi PNTL Cobalima hala consegue asegurar autor sir ne bem maka desconfia vítima jovem Rui Amaral ne bem maka ida desi Murat foi maka ia sekolah bangun sekolah sekundaria namanya maka mate ini maka polisi konsei asegura ana sira na irua autor além da autoridade inicial GDC
ihamos autoridade silo ho inicial AMV e tudo informação de maka usi komando polisi na kata autor ZDC maka saya sa autor principal ba kaso dene ini nemos autoridade silo de maka ho inicial AMV ne tudo informação de maka maius komando polisi kata autoridade se relação kolega ho mativian nemos ya biban ini polisi mo si ihatan eman nain identifikana ya eman nain nin maka saya si identifika saya anesan sasin testemunnya bang kasu dene tamane maka anai hal ini mak servisi ni maka polisi nasional Timor Leste liusi komando BNTL municipio kabali maninia servisu irene bele hotin puni be maka ita via kata irene maka hotin puni be maka pada polisi bele asegura bele karuni auto sirne espera kata bawai parki ha contestan problema rumah anesane polisi akat lai satu kar auto sir ane irene si dia titan irene bele minimiza problema ia redobo ini. Informação da página cidade. Performita continua na página HAT, onde a rubrica Educação no Maniora. Hoje, na primeira informação, maka Bancada Frequente questiona docente abandona estudante UNTL. Tu irmã, o Orçamento Geral do Estado tem na Rua Warung Resingat, Ministério da Educação consultan milhão men. E datang uma construção fundo para a escola Walu, tentang mai qualidade e educação precisa lá ter regras. E você informação mirakne, informação na versão headline maka Bancada Frequente questiona docente abandona estudante UNTL. E conteúdo essa informação não é Além conteúdo dele atu informa ba público kata unsa na sirko na ba unsa na serviço kalala serviço di liba manorin sira liba dos tanto ne wahi to college kon na ba nivel universidade mas bem além lius informação belemos fano voto parte manorin sira parte voto tanto si ensino superior, usi ensino secundario, pre-secundario, betul. Tambah questão setor educação importante para futuro nasional. E problema ini preocupação ini foi usi membro Parlamento Nasional usi Bancada Fretilin maka Marquito Soares maka voti questão ini iha Parlamento Nasional kata kata docente Fakultas Agricultura usi Universidade Nasional Timor Leste balu maka abandona estudante sira tambane maka ini saya anesan preocupação de maka mai usi deputado sira ya deputado anesan representante povo ya Parlamento Nasional foi questão dani ya Parlamento Nasional atun dene fahamoi Ramai do governo, liusi Ministério Ensino Superior, o insa para haremos para a questão dele. E anemos deputado ne questão kata tambah sir abandona estudante tambah questão docente sir barat maka olah parte ya projeto pesquisa o usi Ministério Agricultura, Floresta, Pescas. Tidak maka, questão tidak maka docente sira abandona dia estudante sira. Jadi ini, ane usi preocupação, ale usi questão de maka atau usi Parlamento Nasional usi Bancada Fretilin. Ini saya anesan bukan ini de maka di fahano ingat, fahano manori sira atau men hare lilu ba lideransa usi universidade atau matan mos ba docente sira atau ne labela abandona estudante sira tambah estudante sira poin mai estuda bahira kanoni lakon ora sira lakon ora sira ne lakon idake itu compara bel lakon materi de lakon ora sira ne compara bel lakon nesa ne lakon studi pinanida ini precisamos ba wain tawa tensamos ba docente sira
atau insa para bawang label abandonatan estudante sira inunemos ba ensino secundário sira mos hanesa tambah questão educação laos saída questão educação hanesa udrit. Oke, terima kasih informasinya página educação. Principalmente continua para página 5, onde a rubrica saúde. Aí na primeira informação maka distribui haham nutrição em aquisição. Terima Presidente da República atribui medalha para médico China Salvadores Rua. E datang maka Associação Esposa Bender Fundação Alola faz informação campro. No termo Hospital Nacional de Valadares plano Haruka Timoruan Forte Especialista. No ikut lima kafulan tolu Centro Saúde Veracruz resisto diarrea atau sualu walu resensia. Ini informasi herakne informasi no desa headline maka distribui hahang nutrição em aquisição. Conteúdo informasi no isa. Dia kalau neng conteúdo vamos panaba informaba público panaba o insa atau prevene malnutrição ya rago ini tamane maka tambah reusi parte saúde ini kata número malnutrição lebih maka sa Asia Timor Leste também maka iha instituição nacional farmácia produto medicamentos serviço halo serviço makas distribui a nutrição né ba aquisição do Ministério Saúde Linha husi se iha e informasi atau husi direktur eksekutif Brigida Simon Dias de Deus maka informasi ini bahwa publik kata atau insya para responde bahwa numero malnutrição lebih maka ya Timor Leste maka lihusi equipa ini consegue distribuir hahan malnutrição ba sira nebe maka ba maluk sira nebe maka identifica kona dili balawali sira identifica kona malnutrição. Oke, e terima kasih informasi na página saúde. Informasi continua para página 6 onde a rubrica economia. Ihan banyak informasi tolo. Primeiro maka projeto emergência manufactura remata dezembro para contratos. Terma infraestrutura implica produção agrícola será agricultura na vontade de serviço. E conseguiu combate a atividade ilegal estabelecer mercado fronteira. Essa informação toda, a informação não bisa atrás maka projeto emergência manufactura remata dezembro para contrato. Conteúdo essa informação não é isso. Conteúdo ini atau usi administrador municipio manufai arantes izak sarmain maka atau informasi ini kata ihaneba ia proyek emergensi baru maka toh ilorang sebuah ranah itu tambahnya maka governo diusi administrador municipio manufai sama atenção ba companhia nebe maka proyek ini atau ini halais prosesu construção ba proyek ini sekarang ke proyek ini maka lahotu ihane Forward lain kata iha bulan Desember agora se hapara tamane maka ihane fahno imba kompanhia de bem atacar projeto emergência ili iha manfai at hare o insa para hal serviço lalais para to tempo no maka determina tem que foto tambah iha plano de bem turme kata iha plano no iha kata tuir plano katu kalendário nebo kata projeto emergência ne to dia 31 dezembro 2023 outono quando li ne maka para to autoridade li usi governo se ia competência usi Ministério das Obras Públicas se para projeto ne maka informasi nebo maka usi município manufai usi administrador municipio manufai arantes ijak sarmentos mengataui Oke, dia terima informasinya página economia. Informasi continua para página itu onde a rubrica desporto nacional ida
con o Ministério de Juventude e Desporto, Arte e Cultura, Hokam, Capacita, Formação, Liderança e Cidadania. Development continua a página 8, página bahasa, dan informasi lebih sangat lain maka KBRI Dili gelar pameran pendidikan 2023, 40 perguruan tinggi Indonesia partisipasi. Di development continua a página Sia, opinião, Tirtamai, página Sanulu, Zeral, yang berinformação ida para a Justiça Timor, Laulos, vamos informação zero que visita José Agência Liticiosa. E também continua a página Sanulu Racing ida, continuação. No, ikustiwa página Sanulu Racing 2 figura, yang nabai a figura nacional ida, Gino Celestino da Costa Belo. Bele Fadia, Utana Fatin, Tohetan Sucesso. Ihane Izinho Celestino da Costa Belo, nebeda dawe halak-halak nar, halisang administrativo, iha Banco Nacional Ultramarino BNU, Fahirin experiência, vamos desafio saya dapat soro iha durante minha carreira. Kata Bele Fadia, nabeda di Utana Fatin, Tohetan Sucesso. Diag maluk sila ini maka informasi lebih jurnal STL publika. Bamaluk sila lebih hakarak hatinik korean, kunti udu si titul hirap lebih makuhin kami posayona, dari asesu jurnal STL edisang ohimian. Dari maka program editorial bisi studio, hau si paparada, untuk ekipa lebih servisu atau brigada di lorong ya.